ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман мансуратон бигардонем. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи нуҳумин конфронси қалби Осиё раванди Истанбул вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии исломии Покистон Маҳмуд Шоҳ Маҳмуд Қурайширо ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни мулоқот масоили рушду густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷорату иқтисод, илму маориф, фарҳанг, амният ва натиҷаҳои конфронси душанбегии қалби Осиё раванди Истанбул мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат аз сатҳи баланди робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Покистон изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид доштанд, ки Тоҷикистон ҳавасманд аст то имкониятҳои таҳкиму густариши бештари ҳамкориҳо бо дар назардошти манфиатҳои муштараки ду кишвар ба таври самаранок истифода шаванд. ҷонибҳо ёдовар шуданд, ки байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Покистон то ба имрӯз бастаи калони санадҳои дуҷониба ба имзо расидааст, ки заминаи мусоиди ҳуқуқии ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, ташвиқ ва ҳимояи мутақобилаи сармоягузориҳо, иттилоот, фарҳангу маориф, тандурустӣ, туризм, алоқаи ҳавоӣ ва робитаҳои амниятиро фароҳам меоранд. Барои густариши бештари ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, идомаи фаъолияти самарабахши комиссияи муштарак оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ барои ҳарду ҷониб муҳим арзёбӣ гардид. таъкид шуд, ки фаъолияти мунтаззами шӯрои муштараки соҳибкорон ва гурӯҳҳои кории муштарак оид ба нафту газ, оид ба масъалаҳои энергетика ва инфрасохтор низ метавонанд муносибатҳои дуҷонибаи кишварҳоро ба сатҳи сифатан нав бароранд. зимни баррасӣ масъалаҳои ҳамкории амниятӣ таъкид гардид, ки Тоҷикистон ва Покистон дар масъалаҳои мубориза алайҳи таҳдидҳои глобалӣ, терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷинояткории муташаккили фаромилӣ шарики табиӣ мебошанд. дар вохӯрӣ ҳамчунин масъалаҳои татбиқи лоиҳаи Каса-Ҳазор, зарурати интиқоли нерӯи барқ ба кишварҳои минтақа ва дигар масъалаҳои муҳими мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо, аз ҷумла робитаҳои ду кишвар дар чорчӯби ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ муҳокима карда шуд. имсол ва минбаъд ҳамасола таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат баргузор мегардад. озмуни мазкур имкон фароҳам меорад, ки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, ходимони илмӣ, аспирантон, докторантон, унвонҷӯён ва дигар намояндагони касбу кори гуногун ҳамасола иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ва мукофотҳои пулӣ гарданд. гузориши Абдуалими Назир. роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзию дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани тамоми қишри ҷомеа тадбирҳои муассиро рӯи даст мегирад. эълони озмуни навбатии ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат имкон медиҳад, ки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, ходимони илмӣ, аспирантон, докторантон, унвонҷӯён, омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, ҳамаи зинаҳои таҳсилот, муҳандисон, конструкторон ва дигар намояндагони касбу кори гуногун ҳамасола дар ин озмун фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ва мукофотҳои пулӣ гарданд. дар ин чанд соли охир чанд ташаббусҳои наҷибона амалӣ карда шуданд, аз ҷумла ташкил кардани озмуни фуруғи субҳи доноӣ ва ҳамзамон дар ин сол шумо бибинед таъсис додани бо як озмуни дигар бо номи илм фуруғи маърифат, ки ин албатта барои он ташкил карда шудааст, ки ҷавонҳои мо махсусан онҳое ки соҳиби истеъдод ҳастанд худашонро барои ҷомеа як бори дигар муаррифӣ кунанд. илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта маблағи шоҳҷоиза, ки насиби як нафари беҳтарин мегардад, 70 000 сомонӣ муқаррар гардидааст. дар ин баробар ғолибони даври ниҳоӣ, инчунин соҳибони ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва барандаи шоҳҷоиза баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии касбӣ ба ихтисоси интихобкардаи худ бе озмун ба тариқи ройгон ба дилхоҳ муассисаи таҳсилоти миёна ва олии касбӣ
قبول کرده می شوند. راهاندازی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در سمت رشد تفکر تکنیکی و سه نمودن جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم به استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان به آموزش فنهای ریاضی دقیق و طبیعی، همچنین دریافت استعدادهای نو می باشد. هر جایی که آزمون است، هر جایی که برای کشف کردن استعدادها مساعدت میکند، من فکر میکنم برای اون است که جامعه، جمعیت این گونه استعدادها را، این گونه مثلا جوانهای خوش ذهن و برای ملت لازم را شناخته باشند. در برابر آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطنی عزیزی من، آزمون علم فروغ معرفت باز یک اقدام نجیبانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده، پیش از همه با مقصد وسیع نمودن جهانبینی علمی راه اندازی گردیده است. عبدالحمید نظیر، مقصد اخبار. در ناحیه فرخار برای بهتر نمودن تامینات آبی پالیزی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تعمیر اساسی پایگاه‌های آبکشی موضع ارتبوس ادامه دارد. طبق لایحه تا موسم نو آبیاری باید در 4 پایگاه آبکشی این موضع در برابر تعمیر بینا انشاءات آبرسانی نیز پورا نوسازی کرده شود. با مقصد بهتر نمودن حالت ملیراتیوی زمین‌های کشت، امروزها در ناحیه تازه کردن کانال و زهبور و زهکش‌های داخلی خواجگی نیز با مرام جریان داشته باید 45 کیلومتر کانال و 25 کیلومتر زهکش‌ها تازه کرده شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب فرمایشگر گروه تطبیق لایحه اداره‌کنی ذخیره‌های آب در حوزه دریای 5 و پودرچی شرکت ساختمانی جامعه سهامی شده تاجیک هیدروالکترومنتاژ در ناحیه فرخار برای بهتر نمودن تامینات آب پالیزی تجدید از نوسازی پایگاه آبکشی موضع ارتباط جماعت دهات گلشن ادامه دارد. در دایره تطبیق لایحه تا امروز بنای پایگاه آبکشی پورا از تعمیر اساسی برآورده شده. در برابر بنیاد یک بنای نو معماری علاقه یک عدد اگریگات آبکشی نیز نصب کرده شده است. در موضع ارتباط میدان بیش از 4000 گکتار زمین کشت خواجگی‌های دهات گلشن، درقد، ظفر، دهقانریق، وطن و قسما زمین‌های جماعت دهات بیسالگی استقلالت ناحیه توسط پایگاه آبکشی آبیاری کرده می شود. طور مسئولین ابراز داشتند در پایگاه آبکشی این موضع اگریگات‌های نو نصب گردیده، همزمان در برابر عوض نمودن قبورهای اساسی برای کار منظم اگریگات‌ها در خط اساسی که آب توسط آن به بلندی بیش از 100 متر انتقال داده می شود، ساختن 2 عدد سرپوش برای پیشگیری از گردش با صورت یا بنقشه گرفته شده است که ساختمان یک عدد آن ادامه دارد. عین زمان در پایگاه آبکشی کشیدن خطهای برق جریان داشته تا موسم نو آبیاری باید انشاءات آبرسانی پورا به کار آماده کرده شود. در اساس لایحه امروزها با جلب ماشین و مکانیزم لازمه تازه کردن کانال آبرسانی تا پایگاه آبکشی نیز ادامه دارد. مسافت عمومی کانال مذکور بیش از 14 کیلومتر را تشکیل داده. از سوی اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه مجرای قریب 6 کیلومتر اون از تکشن‌ها تازه کرده شده است. از طرف لایحه باشد کانال آبرسانی از پایگاه آبکشی رقم 1 تا پایگاه آبکشی رقم 4 در مسافت زیاده از 8 کیلومتر بعد از چند سال اخیر با چنین سطح تازه کرده می شود. با نظرداشت تجدید و نوسازی انشاءات آبرسانی امروزها در حدود دهات گلشن با استفاده از باد و هوای مساعد معرکه کشت و کار بهاری از جمله کشت پخته و دیگر زراعت‌های کشاورزی با مرام ادامه دارد. برای پرثمر استفاده بردن هر یک قطعه زمین کورم امسال اهل زحمت اقدام گرفتند که حساب بهتر شدن حالت آبرسانی میدان کشت را زیاد نمایند. مسئولین گروه تطبیق لایحه اداره‌کنی ذخیره‌های آب در حوزه دریای 5 و اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه نیز نیت دارند که تا موسم نو آبیاری پایگاه آبکشی موضع ارتباط را مورد استفاده قرار دهند. رشد ساحه کشاورزی تطبیق یکی از هدفهای مهم استراتژی تأمین امنیت آذوقه‌واری را تأمین می‌نماید. این است که خواجگیداران شهر کانیمادام ولایت سوخت هر یک قطعه از زمین کارم را ثمراناک استفاده می‌نمایند. در برابر کشت و پرورش سبزوات در گرمخانه‌ها همچنین دهقانان شهر به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی نیز توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند. گزارش گلچهره ستار. اویله جورایفا در جماعت دهات پتر شهر کانیمادام در سمت استفاده زمین نزد حولیگی نمونه عبرتند.
با مهر بی اندازه نسبت به زمین که در ضمیر خرد و بزرگ این عائله نهان است، آنها قطعه زمین نزد حولگی خود را خیلی ثمرناک و عاقلانه استفاده میبرند. ما در زمین‌های نزد حولگی بسیارتر کارتوشک می‌کاریم، برای روزگارمان استفاده می‌بریم و اضافه گشت را می‌فروشیم. بغیر از این کبودی‌ها، کشنیج، اوکراپ، پیاز به اهل عائلمان کاربست می‌بریم و اضافه گشت را به بازار می‌بریم. بغیر از این در زمین نزد حولگی ما 3 گرمخانه‌ها رو برپا کردیم که در آنها درختان سیتروسی پرورش می‌کنیم. ماندارین، اپلسین رو حاصل می‌گیریم. اگر در یک قطعه زمین این عائله کشت و استحصال سبزیجات راه اندازی شده باشد، در قطعه دیگر با تشکیل گرمخانه استحصال لیمو و پمیدور و بادرنگ به راه مانده شده است. من با اهل عائله ما 5 سوتق زمین گرمخانه تشکیل کردیم. در گرمخانه ما حاضر 2000 بیخ بادرنگ شناندگی، 80 بیخ لیمو پرورش کردیم تا 15 اپریل به حاصل میبریم. در این برابر گوشه را به باغ تبدیل دادند و با پرورش 50 عائله زنبوری عسل احتیاج خانواده خود را با این نوع محصولات نیز تامین می‌سازند. در عائله ما گاو جوشایی داریم، مرغ پروری میکنیم. ما مثال تخم، شیر، قطیق رو خریده نمیگیریم. با فرزندانم پسرهایم با عسل پروری مشغول میشوند. این رو هم البته به بازار برای فروش میبریم. قطعه زمین‌های نزد حولگی که به گروه زمین‌های کارم آبی داخل می‌شوند در شهر کنیبادام 1525 گکتار را تشکیل می‌دهند که سهمداران دهات هر قطعه‌اش را ثمرناک استفاده برده محصولات ضروری روزگارشان را استحصال نموده و باقی مانده‌اش را به بازار می‌برند. در برابر قطعه زمین‌های نزد حولگی همچنین زمین‌های تعینات کشاورزی داشته و باغ و تاکزار نیز در شهر کنیبادام از جانب سهمداران خواجگی‌های دهقانی با مهارت خاصه استفاده برده می‌شود. زیرا عامل اساسی فراوان حاصلی و به دست آوردن نتیجه دلخواه در ساحه از زحمت سهمداران دهات وابسته است. مساحت عمومی باغ‌ها در شهر کنیبادام 11300 گکتار را تشکیل می‌دهد که 8000 گکتارش حاصل دهنده بوده. همه ساله باغ پروران میوه‌های لذیذ و خوش‌طعم را از این باغ‌ها استحصال می‌نمایند. خواجگی‌داران این شهر در برابر رشد سمت‌های دیگری ساحه کشاورزی و بنیاد باغ‌های نو خاصه باغ‌های اینتنسیوی توجه خاصه ظاهر نموده با استفاده امکانیت‌های موجوده تلاش می‌نمایند که مساحت این نوع باغ‌ها در حدود شهر از حساب زمین‌های پرتو زیاد گردد، زیرا محصولناکی باغ‌های اینتنسیوی در مقایسه با باغ‌های معمولی به مراتب زیاد است. باغداران ناحیه تلاش می‌نمایند که از حساب زمین‌های غیر کشاورزی با فراهم آوردن شرایط آبیاری میدان این گونه باغ‌ها را وسیع‌تر نمایند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. استحصال ماهی در شهر وحدت نسبت به چند سال قبل بیشتر گردیده. در این سمت خواجگی‌داران فعالیت با ثمر دارند. همزمان در شهر وحدت 50 خواجگی ماهی پروری فعالیت داشته. آینده باز 45 خواجگی در این سمت تأسیس داده می‌شود. گزارش خبرنگاران ما. соҳаи моҳипарварӣ дар шаҳри ваҳдат бахусус дар деҳоти симиганҷ шӯянгарон абдулло абдулвосиф ва ромид бо истифода аз шароити имконоти мавҷуда рушд мекунад. бо мақсади афзун намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ дар ин самт соҳибкорон ба соҳаи моҳипарварӣ солҳои охир таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ даҳҳо ҳавзҳо барои парвариши зотҳои ба иқлими минтақа мутобиқ бунёд намудаанд. танҳо дар 5 соли охир дар шаҳри ваҳдат наздик ба 50 хоҷагии моҳипарварӣ таъсис ёфта, саршумори он тадриҷан зиёд карда мешавад. дар ин мавзеъ ҳудуди ҷамоати деҳоти абдулло абдулвосифи шаҳри ваҳдат дар масоҳати 1 гектар ҳавзҳои замонавӣ барои парвариши моҳӣ бунёд гардидааст ки соласол саршумори он зиёд карда мешавад. парвариши гулмоҳӣ вобаста ба шароити имконоте ки дар ин минтақа фароҳам аст тибқи тавсияи мутахассисон судовару манфиатбахш арзёбӣ мегардад. аз ин рӯ масъулони хоҷагиҳои моҳипарварӣ дар саргаҳи ташаккулёбии обҳои мусаффои чашмаи рудҳо ҳавзҳои замонавӣ бунёд намуда фаъолияти хешро дар ин бахши хоҷагидорӣ васеъ ба роҳ мондаанд. дар шаҳри ваҳдат тамоюли зиёдшавии ҳавзҳои моҳӣ ба назар мерасад. алалхусус дар ду тарафи ҷараёне ки дарёи кофаниён мегузарад бисёр имкониятҳои хуби парвариши моҳӣ дорем. дар шаҳри ваҳдат
اساسا در جماعت چوانگران، جماعت عبدالوسی و جماعت رومید شرایط خوبی پرورش گلمویی هست. در جماعت دهات رومید 2 کارخانه کلان موی پروری تشکیل شده است. جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار، جمعیت دارای مسئولیت محدود محور دوشنبه، جمعیت دارای مسئولیت محدود فرل، جمعیت دارای مسئولیت محدود اکواپورس با پرورش گلمویی نگرانده شده است. این خواجگی‌ها талабот ба ин нави гӯшти парҳазӣ бештар гарда бо ин мақсад хоҷагидорон азм доранд дар рушди соҳаи моҳипарварӣ беш аз ҳар вақти дигар саҳми фаъолу назаррас гузоранд. дар мавзеъҳои хушбоду ҳавои деҳаи ромид низ ки дорои манзараҳои нотакрору табиати дилфиреб аст, парвариши гулмоҳӣ ба роҳ монда шуда, имтиёзҳои муқаррар гардида барои рушди моҳипарварӣ соҳибкоронро ҳарчи бештар дар ин самти хоҷагидорӣ ҳавасманд намудааст. дар мавзеи яфраки деҳоти ромид тибқи технологияи муосир барои парвариши гулмоҳӣ ҳавзҳои замонавӣ бунёд гардидааст. дар робита ба рушди минбаъдаи моҳипарварӣ дар шафати ҳавзҳо коргоҳҳои инкубаторӣ амал мекунанд ки мутахассисон тариқи усулҳои муосир ва технологияи нави парвариш фаъолияти босамар доранд. тадбирҳои муассири андешида барои рушди соҳаи моҳипарварӣ имкон фароҳам овард. танҳо 2 соли охир истеҳсоли моҳӣ дар шаҳри ваҳдат зиёда аз 70 тоннаро ташкил намуда, бо бунёд ва истифода додани ҳавзҳои нав ба 200 тонна расонида мешавад. мусобиқаи федератсияи байналмилалии дзюдо Тбилиси Гранд Слам 2021 ки дар пойтахти Гурҷистон шаҳри Тбилиси баргузор мешавад ба поён расид. Дар ин мусобиқа паҳлавонони тоҷик як медали биринҷӣ ба даст оварданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳмат Шоёбид. то оғози бузургтарин форми варзишгарони ҷаҳон бозиҳои олимпӣ боз чанд моҳи дигар боқӣ мондааст ва имрӯз варзишгарони ҷаҳон пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалию ҷаҳонӣ иштирок мекунанд, то ки соҳиби рохат ба ин чорабинии муҳими варзишӣ сол гарданд. дар рӯзи охири мусобиқаи дзюдои Гранд Слам дар шаҳри Тбилисӣ тамоми таваҷҷӯҳ ба чемпиони вазни вазнинтарин Геле Зеалиашвили равона карда шуд, ки бо имтиёзи япон як рақибро паси дигар мағлуб кард ва мизбонони мусобиқаро ба ҳунари хеш шод гардонд. дар финал дзюдочии дигари гурҷӣ Рафаэл Слива ҷоизадори чемпионати ҷаҳон ва бозиҳои олимпиро шикаст дод, медали тиллои деринтизорро ба даст овард. хурсандии ин пирӯзиро Заашвили ва мураббияш бо ҳам диданд. ҳамеша омодаем ки барои ватан мубориза барем. ба назари ман чунин менамояд ки ин роҳи дурусти зиндагӣ аст. ман саи зиёдро ба харҷ додам, сахт машқ мекунам ва ҳамеша худро барои пирӯзӣ муқаррар мекунам. ин ба ман қувва, ақл ва рӯҳияи баланд медиҳад. дар вазни то 90 кило пирӯзиро швед Маркус Найман ҷашн гирифт. дар зурозмои ҳалкунанда ӯ Николас Мунгаи итолиёвиро мағлуб кард ва дар тӯли 5 сол бори аввал ба зинаи болои суфаи ифтихорӣ шоҳкӯлои бузург баромад. дар байни бонувони варзишгар намояндаи Чин Сайо Шиян махсусан фарқ кард. дар роҳ ба сӯи музаффарият, яъне финал, вай мухлисони дзюдоро бо партофти аҷоибе тавассути Уре Наге шод гардонд. дар финал вай Рошел Нунесро аз Португалия мағлуб кард ва аввалин медали тиллои шоҳкӯлои бузургро дар тӯли ҳунарнамояш дар ин бахши варзиш ба даст овард. ман ҳоло таҷрибаи зиёд надорам ва шояд пеш аз мусобиқаҳо, алахсус мусобиқаҳои федератсияи байналмилалии дзюдо ва олимпиадаи дар пеш истода бештар омодагӣ бибинам. аммо назари ман ҳоло муҳаббати бузурги ман ба дзюдо ба ман кӯмак мекунад. дар вазни то 100 кило касе ба шеди эл нахас баробар шуда натавонист. дар хозмои ниҳоӣ ӯ дар татами муқобили гурҷистони Илия Сулайманадзе баромад. дар сонаи охири зурозмоӣ ба варзишгари Канада муяссар шуд, ки партопи коре Учигариро анҷом диҳад. барои пирӯзии ӯ кофӣ буд. Эли Нахас рӯзи таваллуди 23 худро як рӯз пеш таҷлил кард ва рӯзи якшанбе ӯ тӯҳфаи олиҷаноб медали тиллои мусобиқаи шоҳкӯлои бузургро ба корномааш илова кард. баъзан қуввозмоиҳо барои медали тилло хело ҳам драмавӣ мешаванд, алахсус вақте ки ҳамдастиён ба финал мебароянд, зеро дар ҳар вохӯрӣ як кас бояд ғалаба кунад. дар сабқати ниҳоӣ дар вазни то 78 кило Наташа Аусма аз усули хафа кардан истифода бурд, аммо баъдан фавран боварӣ ҳосил кард, ки бо дӯсташ Карен Стивенсон ҳамааш хуб аст. медали тиллои охирин ки ба даст оварда шуд насиби Гели Заилашвили гардид ва ба шарофати ӯ тими миллии Гурҷистон дар ҳисоби умуми медалҳо дар ҷои аввал баромад. танҳо дар 3
рӯзи мусобиқа мизбонони мусобиқа 2 медали тилло, 3 нуқра ва 4 бринҷӣ ба даст оварданд. Якҷо бо Зиалиашвили ҳамхизматаш Саба Наниашвили ба минбар баромад ва медали бринҷиро ба даст овард. аз тоҷикистон ки дар ин мусобиқа 2 нафар баромад карданд, дар рӯзи охири мусобиқа Комилшоҳ Уступириён дар вазни то 90 кило Тоҷикистонро намояндагӣ кард. дар як вохӯрӣ ғалаба кард ва дар як вохӯрӣ шикаст хӯрда аз идомаи мусобиқа маҳрум гардид. вале ин сардиҳо ки тӯли иштирок дар чандин мусобиқаҳои варзишгарони тоҷик бемедал ба ватан бармегаштанд, натиҷаи Шаҳбоз Саидабророви ҷавон ки медали бринҷӣ дар вазни то 60 кило ба даст овард, то андозае нарм карда, тавассути ин натиҷаи ӯ парчами давлатии Тоҷикистон баланд бардошта шуда, кишвари азизамон ба ҷаҳониён маъруфӣ гардид. воқеан ҳам Тоҷикистон бо чунин фарзандон ифтихор дорад. инак як мусобиқаи дигари ҳаяҷонбахши сайри ҷаҳони Федератсияи байналмилалии дзюдо ба охир расид. мусобиқаи дигари ҳаяҷонбахши сайри ҷаҳонии дзюдои байналмилалӣ Шоҳқулои бузург 1-3 апрел дар шаҳри Анталияи Туркия баргузор мегардад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи тиловати ахбор. Тансиҳату хонобод бошед.